Ibyose bishoboka biturutse ku mutekano, kandi ni ikibazo tumaranye igihe kirekire tudafite umutekano uhagije. Uyu munsi intambwe imaze guterwa mu bijyanye n'umutekano, nubwo itaraba nyinshi ariko niyo yaba ari ntoya, turabasaba kudushyigikira mukaduha inkunga n'ibitekerezo byanyu. Niyo mpamvu tubashimira byimazeyo, turabasaba gukomeza kudushyigikira kugira ngo tugere ku mutekano nyakuri, kubera ko nta mutekano igihugu ntigitera imbere. Umutekano niwo shingiro y'iterambere ry'igihugu. Turamagarira cyane cyane urubyiruko bene wacu bagifatwa n'amatsinda yitwaje intwaro, bakiri mu buyobe no mu bishuko. Turabasaba ko bagaruka bakifatanya natwe mu kubaka igihugu no kukibohora. Abiteguye kwitanga bakora icyo gikorwa ku bushake bwabo, abiteguye basubire mu byaro byabo bakora imirimo yabo isanzwe. Natwe dukomeze urugendo rwo kuzana impinduka mu gihugu cyacu. Urugendo rwatangiye ntabwo rusubira inyuma, ruratangiye kandi ruzakomeza kugeza igihe igihugu cyacu kizaba kibohoye burundu. Iki ni icyiciro cyari cy'ibiganiro n'ibibazo n'ibisubizo. Nta bwoba, nta kibujijwe. Abanyacyubahiro bagarutse ku mibabaro y'abaturage bo mu bice bitandukanye bitarabohozwa, bakomeje guhura n'ihohoterwa n'akarengane gaturuka ku bazarendo, FDNB na FARDC. Bifuje ko arike yihutisha intambwe iganisha ku kwibohora kw'igihugu cyose. Twabonye umwanya uhagije wo kubaza ibibazo. Buri wese yari yemerewe kubaza ibibazo icyo ari cyo cyose, nta kibazo cyabuzwaga. Niyo mpamvu rero twanyuzwe kandi dusubira mu ngo zacu tunezerewe kandi dutuje. Uyu munsi dushaka ibiruti by'ejo, by'umwihariko ku rwego rw'umutekano. Icyambere turashimira kuba barahuje inzego zose z'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ni ikintu cyiza cyane. Icyifuzo natanga nuko bitaba ubwa nyuma. Hakwiye gukomeza gutegurwa bene ibi biganiro, bigahuza abanyacyubahiro, abacuruzi, abagore n'izindi nzego zose z'abaturage. Abantu bose bagafatanya nta vangura. Uyu ni Sultan Emmanuel Makenga. Ni mu gihe kandi nanga wakomeza ati 2026 ce sera l'année de l'action. Mu mwaka wa 2026 ni umwaka w'ibikorwa. Atwe tuvuga gusa turakora. Twagiye Washington inshuro ebyiri kandi twagezeyo ibikorwa bifatika. Ibyo twakoze birigaragaza. Kuva twagera aho turi uyu munsi, nyuma ya revolution twagiye dukora, twakoze byinshi kandi dukorana n'abandi barabibonye. Ariko dukomeza twibutsa ko abantu atari ibintu. Abaturage si ibikoresho byo gukoreshwa uko bishakiye. Abaturage bafite agaciro, bafite ijambo kandi bagomba kubahwa. Uwo duhanganye nawe si umuntu uri imbere yacu uyu munsi, ahubwo ni ibihe bizakera, ni inzitizi zidusubiza inyuma. Iyo utekereje ko ibintu bihinduka utagize icyo ukora, nta mpinduka ibaho. Abantu ntibabwirwa byose, ariko ibikorwa birivugira. Navuga ko twakoze ejo n'ejo bundi hashize ukwezi, hashize amezi abiri, none hashize umwaka wose. By'umwihariko mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage, mu rubyiruko, mu bakozi, mu baturage basanzwe no mu nzego zitandukanye z'igihugu. Amagambo yacu arumvikana. Amagambo yacu ni ugutera imbere. Amagambo yacu ni ukubohora. Amagambo yacu ni ukuzana ubutegetsi bwegereye abaturage. Guverinoma yacu, abayobozi bacu n'indangagaciro zacu uyu munsi bishingiye ku bikorwa aho gushingira ku magambo gusa. Iyo niyo mvugo yacu, niyo nzira yacu kandi ntituzasubira inyuma. Ibi ni ibitangazwa na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo. Mwumvishe kandi byatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga. Ibiro ni biri kwa mu gihe navuga ko kuri ubu umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo yanenze bikomeye inzira zo gushaka amahoro zirimo iziri kubera i Washington ndetse n'i Doha,
avuga ko izi nzira nta gaciro zifite ku mutwe ayoboye. Mu ijambo yagejeje ku batware abanyacyubahiro bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 12 Nzero 2026 mu biro za guverineri w'intara Nanga, yatangaje ko amagambo akoreshwa n'abari muri izo gahunda zo gushaka amahoro atandukanye n'umurongo wa Alliance Fleuve Congo M23. Yagize ati icyo twemera ni ugutera imbere no kubohora. Ayo ni amagambo yavuze ashimangira ko AFC itazigera ihagarika ibikorwa byayo bya gisirikare hashingiwe ku mishyikirano yita iy'ubusa. Corneille Nanga yijeje abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru umutekano, abasaba gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nta bwoba. Anasaba abaturage n'abayobozi kwirinda gushidikanya no gutindaganya ku byemezo, ahubwo bagashyigikira urugamba AFC ivuga ko ikomeje rwo kubohora abaturage. Iri jambo rya Nanga rikaba rije rikurikirana n'igihe akarere gakomeje kuba mu mwuka mubi umutekano muke mu ginzira zitandukanye zo gushakira amahoro. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda kigirwaho impaka zikomeye. Ibiro ni biri kuba kandi mu gihe andi makuru akomeye avuga ko ku cyumweru ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere 2026 igisirikare cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo cyaburijemo igitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za AFC na Twirwaneho ryari rigamije kwigarurira ibice byo muri teritwari ya Fizi mu misozi miremire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru yemejwe n'umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 33 Kapiteni Sylvain Bijanu wavuze ko iki gitero cyagabwe ku birindiro bya FRDC birereye ahazwi nka Poezero mu mudugudu witwa Nyambuguma. Kapiteni Bijanu yagize ati ingabo za FARDC zari zoherejwe mu misamba mu misozi miremire ya Uvira cyane cyane mu gace kaitwa Nyambuguma, zagabwe igitero n'ihuriro rigizwe n'ingabo za AFC M23 Twirwaneho, ariko kubera amakuru y'ubutasi yarahari basubijwe inyuma. FRDC yari yiteguye ifite imitego myinshi yirwanaho. Yakomeje asobanura ko umwanzi yibwiraga ko azatungura ingabo za leta, nyamara FRDC yari ifite kandi izi neza ibigiye kuba, maze bahita basubiza inyuma igitero nkuko bivuga. Agira ati umwanzi yatekerezaga ko adusanga adutunguye, ariko twari tumutegereje. Ingabo zacu zari zifite imbaraga kandi zacungiraga umutekano hafi, zitazimusubiza inyuma, zituma abatuye ahangaha bahura n'igihombo gikomeye. Yakomeje avuga ko nkuko ro umuvugizi wa région ya 33 bivuga, yakomeje avuga ko imibiri myinshi y'abarwanyi b'umwanzi yasigaye aho habereye imirwano, bikaba ro bigaragara ko ubukana n'uburemere bw'iyo mirwano bumaze igihe kinini. Iyi ni mirwano ibaye mu gihe hari hamaze iminsi hagaragara ibikorwa by'ingendo ziteye amakenga z'abarwanyi ba M23, ndetse bagiye bongera n'ibirindiro byinshi cyane cyane mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu gace kaitwa Nyambuguma muri Fizi kuva kuwa gatanu ushize. Nkuko rero bigaragara mu gusoza, Captain Sylvain Bijanu yongeye kwemeza ubushake bwa FARDC bwo kurinda santimetero z'ubutaka bwose bw'igihugu cya Kongo. Anasaba abaturage gukomeza kuba maso, gukora n'inzego z'umutekano, gutanga amakuru ku gihe ku ngendo zose z'abantu cyangwa se ibintu bishobora kuba byagira uruhare rukomeye mu ihungabana ry'umutekano ndetse n'amahoro muri ibi bice. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko ingabo za leta zikomeje kurwana zikoresheje ubushobozi ndetse n'ubwitange mu kurengera ubusugire bwa Kongo, nkuko rero ko informo wacu akomeza atubwira ko magingo ya sahiye 64 ba ACTU bamaze gufatwa mbere. Ikindi abo wazarende bamaze kuyoboka abiripotize. Icyo nakubwira cyo ni miliyoni magingo ni mu gihe kandi byose biri kuba ku yindi axe hafi n'umujyi wa Uvira ho gace aho bita Kacongo, ariko mbatayari aho magingo ya FARDC imaze gutwika imodoka ya 23. Ni ibicika muri ibi bice byose bigiye bitandukanye. Iyo modoka bwana Safari yatwitswe gute? Duidoni dutubwira uko byagenze akantu ku kandi, byakozwe gute, byakorewe mu bihe bice? N'ubundi nahangaha za Kacongo aho n'ubundi ari imodoka abantu benshi bakomeje kwibaza ninde uri
kuyobora ino Kacongo muri aka gace nyine muri iki cyaro cya Uvira ninde uri kuhayobora ubwo n'imodoka yari irimo icamo isa nk'ikora paratuye igenda uko igize igwa mu mutego wa 23 igitisha ku Kanya direct amaginga ya rero nikomba n'ubundi rusasu ruracyavuga ubuhuha muri iki gice ariko nyuma y'aho n'ubundi ibi byose bikomeje kugenda bibana kugira ko sayi imirwano mu bice bya Makobora yo isa nkaho yatuje bitewe n'uburyo bamaze gukora kombi ikomeye cyane yari yobowe na General Sultan Makenga ndetse ibi byahuruje n'abagenerale bagiye batandukanyaho hari haje n'uwo bita Ingamba na Dakufe na Sematama bose bari bari muri bice bya Makobora nakubwira yuko maginga ya 23 ikoze ihindura abikendo aho ku musozi wa Pemba isibaniro ry'imirwano bashakaga kuba abakuraho 23 imaze kwashyira ibyindiro karundura ndetse n'uno musozi wa Mitamu bigaragaza impinduka ubona ko n'ubundi igiye gushyira imbaraga muri ibi bice bikomeje kugenda abitiramo abasirikare batari bakeya abo baba kuri 23 ndetse n'abasirikare bo kuri coalition n'ubundi irwanya 23 ubona yuko n'ubundi abakomeje kugenda bitegura ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebere hamwe buryo ki iki kiyaga bagikontorora kuko n'ubundi izo misozi bafashe niyo mbogamizi ikomeye cyane yabaye ku gisirikare ikiguriro rya FDnb ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ubona ko n'ubundi bikomeje kuba bibi cyane nkaba nakubwira yuko abatangiye kwesara nanone muri ibi bice muri no misozi aho n'ubundi 23 ikomeje kugenda yesara imbunda aze kugira ngo z'ubwirinzi muri bice bitewe n'uko babona ko urugamba rwahindutse kandi rwazanye isura nshya ubona ko byakomeje kugenda ari ikibazo nakubwira yuko nyuma y'aho babonye ko Fdnb ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ubwo nyine twumva ko ari nk'ibihugu nka bitatu mu maginga ya bisa nk'ibiri kuri komba yo kwirukana 23 igihugu cy'u Burundi igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania bari mu mugambi wo kwirukana 23 ubona ko bahinduye umuvuno aho nyuma y'aho n'ubundi muri za Kamanyora harashwe ibisasu 150 maginga ya ku munsi w'ejo harashwe ibisasu 10 aho bashakaga kubyerekeza kuri ya misozi ya Zakema ku birindiro bikuru by'aba 23 kugira ngo basenye ibirindiro byabo bikarangira n'ubundi imbunda ziteye zama 23 zibashije kubiyobya ndetse zikanabasha kubiburizamo ariko nubwo harimo ibyagiye bigwa ku baturage tukihanganisha baburemo ababo kuko hatuye abaturage bagera muri 10 n'abane n'ubundi urumva rero urabona izi mpinduka ziri kugenda ziba ubona uburyo noneho habaye kwatakana biturutse mu gihugu kimwe bijya mu kindi ndetse no kwatakana biturutse ku bice bigiye bitandukanye ku maxe atandukanye kwatakana bihereye ku mpande zose z'iyi Sud Kivu haba mu burengerazuba haba mu majyepfo ya Sud Kivu haba no mu majyaruguru ya Sud Kivu hose urabona ko ari imirwano navuga ko kuva mu burasirazuba ni imirwano mu burengerazuba bwaho mu bice bya Zaribogo babona kugira ko maginga naho umuriro ukomeje kwaka aho n'ubundi bakomeje kugenda abakusanya abasirikare muri ibi bice nakuvuga ko twahita nko mu burengerazuba bwa Uvira aho maginga bakomeje kugenda bacukura ingace wese ubona ko biteguye urugamba rukomeye cyane muri ibi bice ubona ko n'ubundi urugamba rwahinduye isura nakubwira ko nanone mu majyaruguru Uvira ubwo n'izamwenga naho ari ikibazo gikomeye cyane mu gace ka Rubindi muri aka gace n'ubundi Karambi naho ni bicika imirwano ikomeje kwisukiranya ku rwego rwo hejuru byose biri kuba n'ubundi gahunda ari kugira ngo umujyi wa Uvira uvemo kuko niba ubabaje iki gice cyane gikomeye
muri side kivu kugira ngo barebere hamwe buryo ki ubuzima bwagaruka ndetse n'intego bihaye nyuma y'aho bihaye intego z'uyu mwaka ko mu minsi 5 bagomba kwigarura umujyi wa Uvira none ikaba imaze kurenga ariko urabona yuko n'ubundi gahunda bafite yo gukuramo n'umujyi wa Uvira. Nakubwira yuko maginga ya Uvira maginga ya boswe ahantu hose nakubwira yuko mu bice byose bigiye bitandukanye nk'uko nagutangarije haba mu burengerazuba bariho bwo hakomeje gukorerwa deployment y'abasirikare bagiye batandukanye abesitara iki nakubwira ko mu majyaruguru hano za Mwenga ariho n'ubundi ab'igisirikare mu burasirazuba n'ubundi nakubwira yuko ari izimbunda ziri mu gace ka Vugizo ni ku ruhande rw'Uburundi aho n'ubundi bashaka kuba abaciye intege ma 23 nubwo bitari buze kubakundira bitewe n'uburyo bashaka kurasa baturutse hano nyine n'ubundi mu Burundi mu gace bita Vugizo n'imbunda zirasa amakompora ziri guturuka. Nakubwira yuko amakuru mashiye gutohoza urabona ko bafite ibikoresho bikomeye cyane. Iki gisasu kimwe cyonyine kigura amadolari 400. Urumva ni amafaranga menshi cyane kuba noneho uri bubitere bitari bugira ikintu ubifata. Urumva rero bamaze kwitara ibikoresho barabirundanije igisigaye ni ugukora akazi nk'uko n'ubundi ihuriro rya Fdnb ndetse na perezida Neva ahafatanije na Kisekedi bakomeje nyine kugenda bavuga ko nta kibazo na kimwe cy'ibikoresho kandi ko kubona ko ibikoresho bamaze kubirunda ubona ko gahunda ari ukwambarira urugamba mu gihe bakomeje kugenda bavuga ko batazigera abaca mu nzira z'ubwiyunge kumwe n'iyi M23 niyo basa nk'ababivuga. urabona yuko n'ubundi ari ukugira ngo abase nk'abakomeza akubona ko bashaka inzira z'amahoro kugira ngo bagwe gicuma M23 ndabona ko yavuye mu mikino yari irimo nayo ikomeje kugenda yisuganya aho yatangiye gukora operasiyo atandukanye mu misozi yose yagiye ifata aho yatangiye kubaka ibirindiro bikomeye ku rwego rwo hejuru. Ibi bikaba byagaragarije buri wese muri iki gice duherereyemo ako M23 afite imbaraga zidasubirwaho mu buryo bw'ubwirinzi kuko izi kompora zaturutse za Vugizo zari bube zasenya umwe mujyi wose wa Uvira ndetse zari zakura ibirindiro byose biri muri iyo misozi hejuru yo mu Uvira. Ukabona yuko n'ubundi M23 ifite strategy ikomeye cyane ndetse yakomeje kugenda yubaka uburyo bw'ubwirinzi mu buryo bwose bushoboka. Nakubwira ko atari ibyo gusa hano kwamboko n'ubundi M23 bafashe umukoloneli ukomeye muri FARDC ndetse n'abasirikare 20 ba FARDC. urumva ko babafatiye bwana Safari abafashe muri iki gitondo magingo ya mu Rwanda n'ubundi bumva nubwo abamwe yari makobora ariko no kwamba ko hariyo imirwano iri kugenda ihabera magingo rero. Urumva bafashe umukoloneli tutari twamenye izina rye ariko magingo y'abasirikare 20 bari mu biganza bya M23. ku birebana n'ibyo watubwiye dutangura watubwiye uti General Sultan Emmanuel Makenga none ahagaze ku mirongo imbere y'urugamba niwe uri kuyoborera operasiyo ari kuyobora ziri kubera he? Niye mpamvu ikomeye yaba yatumye ari buza kuyoborera operasiyo kugeza ubu bwana Safari? Amagingo cyo nakubwira n'ubundi ni operasiyo zishaka guturuka nyine n'ubundi muri bino bice bya Makobora aho n'ubundi bashaka kuzamuka bafata umujyi wa Uvira bakomeza n'ubundi bazamuka n'ubundi bakomeza zasanze hose kuko niyo gahunda ihari. Urabona ko iri finaliro ry'imirwano ryaberaga muri ibi bice bya Makobora hano muri ibi bice n'ubundi bya Zaswima ubona ko byari bimaze kuba kuzahaza abasirikare ba M23 ubwo byabaye ngombwa ko haza abasirikare basa nk'abasinira kugira ngo barebe uburyo ki bakwirukana iyi TDF icyoroshye mu mirwanire ndetse akaba ari nayo iri kwigaragaza muri ibi bice uretse ko nabonye noneho muri iki gitondo haje n'abasirikare ba FARDC bake bakomeje kugenda nabo bagaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba ariko ubona ko urugamba n'ubundi rusa nkaho rwateje igikuba kuri M23 akaba nayo mpamvu byatumye urugamba rusa nkaho rutangirwa
strategie zindi ndetse bakaruha n'abagabo bazi ngo kuyobora ibyo ku rugamba. Urabona ko bazanye neza w'Ingoma Makenga akaba ari we muyobozi mukuru kuri iyi axe, hakaba hariho n'uwo bita Kuri general na Sematama, bose bari muri aka gace aho bakomeje kureba buryo ki bacubya TPDF yaje yarubiye, yaje yarakaye. Ubona ko hari misiyo y'ibanga tutanazi magingo ya, ubona ko n'ubundi hari ibintu bashaka kuba bari gupfa na 23 wagira ngo baje gutanga umusaza wo wagira ngo bari kurwana kuri coalition n'ubundi y'igihugu cyabo, bari kurwana kuri coalition nkaho n'ubundi ari abanzi bari basanzwe ari abanzi. Ndakuvuga ko magingo n'ubundi ari ibicika bikomeje kugenda biba cyane ku rwego rwose. Niyo mpamvu ubona ko habayeho guhindura strategy ndetse no guhindura abayobozi kugira ngo barebe buryo cyamwe bakwivuna ku mwanzi watibye ugaragaza imbaraga ndetse n'ubugome budasanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kugeza ubu Bwana Safari ni nk'iki kimaze guhinduka ku mirongo y'imbere y'urugamba bitandukanye n'iby'umwaka washize. Iminsi 12 irarangiye dutangiye umwaka wa 2026. Ni ibiki biri guhinduka? Turaza kwitega iki kurikije ishusho y'ibiri kugenda bigaragara muri Sud Kivu? Magingo cyo nagutangariza nuko hari uduce twagiye tuboneka ndetse n'imbaraga nyinshi ndetse no kwatakana kwa hato na hato bitandukanye n'umwaka washize. Ubona ko n'ubundi bisa nkaho ari noneho urugamba ruri kuba muri uno mwaka rusa nkaho noneho rwahinduye isura, ndetse ubona ko hasa nkaho harimo ugushyigikirana kw'ibice bigiye bitandukanye, ku bihugu bigiye bitandukanye. Ubona ko n'ubundi intambara ishobora kurenga aka gace ka Kongo ikaba yanagera mu Burundi bitewe n'ibikomeje kugenda biba, ndetse bamwe bakomeza kugira ubwoba ku bice bigiye bitandukanye. Nakubwira yuko no ku ruhande rwa Zambia nabo bakomeje kurunda abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Nakubwira yuko magingo ya intambara igiye guhindura isura kandi igiye kuba akajagari gakomeye. Nakubwira ko ubu magingo ya abasirikare bararuta abaturage. Nicyo kintu nakubwira niko gashya kari muri ino mirwano ikomeje kugenda iba mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ubona ko abasirikare babaye benshi ndetse akajagari k'abasirikare kabaye benshi muri ibi bice bitewe n'abasirikare baje baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, ugakubitiraho n'abacansho. Ubona ko ibintu byabaye agatogo, ubona ko intambara ishobora kuba mbi kandi ikaba yakara ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho ubwo ukomeze ubidushakire mu mwanya ugenda uduha update z'ibindi biraba bigezweho. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, reka dusoreze ngaha tubashimire cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.